добродојдовте од Белград, срцето на Србија. Јас сум Мишко Иванов, гледате уште едно издание на Мојот пат до успехот. Овој пат ви представувам една многу интересна приказна, која што е исклучително уникатна. Станува збор за виртуозот на армоника. Човекот кој што можете да го видите буквално на секоја балканска звезда, Донив. Александар Ацо Софрониевич во Мојот пат до успехот. Бидете со нас. Јас сум Мишко Иванов, гледајте ме. Дури и на ова си пази. Све мора да се пази. Све, човек. Добродошли, брате. Како си? Добродошли. Ти си добар? Супер, вредан. А што е ова што значи? Види, тоа е тамо Тозовац. Тозо сам познал. Тако, мој знак, па моја хармоникица. Овој е споменик из центра града Краљево, dakle sam ja potekao iz Kraljeva, tako je, i Radojka Živković, žena koja je najlepše svirala harmoniku ikada, koju sam mnogo voleo i poštovao. Imao sam čak jedan put jednu priliku da mi ona bude u žiriju kada se pobedio 93. godine u petlićima u maloj kategoriji. U Sokobanja? Ne, to je bilo u Aranđelovcu, za prvu harmoniku Srbije, tako je. I tu nam je Novica Negovanović, naša legenda kraljevačka, koja sam smatrao da, eto, i on treba da bude na ovom zidu. Velike mi čast da sam poznao te ljude, zaista. Aco, kako si mi? Dobro sam, vredan sam, mnogo sam zauzet, radim baš dosta. I putuje se, i svira se, i snima se ovde muzika, i izdaje se muzika u Studio Ton u našoj tevičkoj kući. Razni neki planovi i očekujemo da ova sledeća godina baš onako bude kao nikad radna, ali da pravimo neki nov sadržaj i neku lepu muziku. Ако гледаме како изгледа однадвор, можеме да замислам што е се внатре. Претпоставам поприлично баја ги вложено, но ќе видиме. Ја дочекам да ваши пријатели погледајте. Ти имаш твој оркестар, така, и веќе се двоиш. Ти веќе го направи тоа име, но сега е време да експлодираш соло. Pa da, solo kao orkestar Aleksandra Sofronijevića, to je jedna grupa ljudi koja je jako talentovana i voli muziku. Znaš, imaš tu 13 članova orkestra, 4 muška vokala, 2 ženska vokala, odlične muzičare koji sve to prate i sviraju muziku na jedan vrlo poseban i kvalitetan koncertni način. I sad mi želimo da snimamo neku našu muziku, da mi napravimo neki naš mali mrav koji će se slušati narednih 50 godina i tako dalje. To nam je ideja. Kako si pazio i na ovo i na... A vidi, to je arhitekta Vlada Anđelković, na moj prijatelj. Ali mnogo izgleda jako. Sve je to onako se vodila računa, što sam ja mnogo detaljan u životu, sve mu vodi računa, kao kad svira. Znači mora da se zna koji akord na kom mestu, kako svira basiste, kako svira gitariste, kako bubanj, za koju muziku se pravi gul. Isplatili se to u ova... Pa kako se ne isplati, a vidi šta smo zaradili. Sad će publika da vidi šta se zaradili. Ajde, izvolite, blagodarom. Dobrodošli.
Dobro, što si uradio, čovječe, što je? Pa ja sam to pravio, znaš kako je bila, i za dušu, ali ideja je bila da Vlada, naš arhitekta Anđelković, je profesor, da ja sam rekao, napravi da nam bude toliko lepo da ne mora da idemo kući. Pa i tako je. I tako je napravio, da, baš je lep prostor i ovdje svi zaista uživamo i kogod dođe, lepo mu je, ne žuri mu se, sedi, uživa, popije piće, kaficu, posluša se nekom čokoladicom i svi vole da slušaju muziku i da rade. Kogod je došao, zaista smo dobili prelepe i komentare i utiske i drago mi je da se i vama dopada. Pa da, od koga влеговме од надвор и внатре кога влегуваме и сега ние сме научени на оние студија или цигарите тука. Просто може да се пуши у дневној соби, ali u drugim sobama ne. Не, знаеш како е било ранije, ту где се Dobro, монтира и она, čak nije cigare, da. него цигара и Cigare, da. Dimnica. A ne stavim, mislim, ovo je stvarno jedan prostor i mi smo, da kažem, jedna ozbiljna firma, trudimo se da budemo i onda vodimo računa o svemu. Ovo je jako moderno i vidi se i po akustiki, zato sam pitao, samo mi fali, cijelo vreme tražim harmonika, gdje je harmonika? A harmonika je jedna mala tamo, a ove druge su kući i u magazinu. Tamo čuješ u kući? Da, ja te svoje instrumente uvek čujem gde sam ja. Osigurani se? Pa ne, nema potrebe za tim. Ko će meni krasti harmoniku, tako nešto. Mislim, one su tu radni instrumenti i ja ih čuvam i održavam. To je to. Dobro, a harmonikата за тебе е како... Колку хармоники имаш? Pa imam sada 9 instrumenta, da. I kako ги бираш за кој mislim настап? Како Đoковиć što ги meni reketite na Pa nije baš tako, ali znaš, ja recimo za nastupe, za sviranja, kada sviramo sa orkestrom, privatne zabave, žurke, imam taj superior 2 prezident koji ima taj sve neki mikrofon ugrađen i ja sa njim sviram. A kada snimam te velike emisije, koncerte, događaje, onda volim da sviram na Skandali Super 6 harmonic, to je jedan stari instrument kao antikvitet, toliko lep i dobar kvaliteta, neverovatan stari jedan zvuk koji nemaju novi instrumenti. Tako da to uglavnom menjam. A ovi drugi neki instrumenti su onako, da kažem, i ukrasni i volim da kad neku drugu muziku, zabavnu muziku snimam, molim da promenim zvuk harmonike, onda ona ima drugačiji neki zvuk i tako. Tako da kupovao sam samo ono što se meni sviđalo i ono što je, da kažem, meni bilo zanimljivo. Koliko pare je jedna harmonika? Pa koliko hoćeš. Pa evo zaista, ja sam skoro jedan instrument trgovao, kupio. Ja sam 5 godina pregovarao s tim gospodinom da mi proda taj instrument. To je isto jedan legendarni instrument, se tim je Soprani Artic 6. To ti je kao Stradivari violina. Samo što nije toliko skupo, ali ovo je bilo baš skupo jer to više ne možeš da nađeš. Koliko je to skupo? Pa ovaj instrument je bio oko 35.000 eura. Da. A mogo je da mi kaže 40, je vratno opet dao, zato što to ne možeš nikad više da nađeš u takvom stanju da je očuvan. Instrument vredi koliko je neko spreman da ga plati. I to je to. А дали е во музиката што постари инструментот, што поголема патина, толку подобар или не? Pa zavisi šta slušaš. Znaš, tehnički ti stari instrumenti nisu baš toliko dobri kao i novi, ali imaju najlepši zvuk. Stari? Ti stari instrumenti. Tako da mi, ti muzičari koji volimo da sviramo neke lepe, dugačke i kvalitetne note, volimo da sviramo na tim instrumentima. Zato što, na primjer, na ploče, koje se setime сега, kao деца, koji će puštiš i one zvuk пред да... A pa dobro, to je od ploče. Пред да почне. Па добро, да се надевам не слуша овој кој, како реков ти, 40 да ми побараш и 40 ќе му дадам. А она хармоника која што е црвена и која што ќе ја растргнеш. Ona nam je za zabavnu muziku, znaš. Tu za te neke, da kažem, aranžmane, harmonika, kada znaš da sviraš na jedan aranžmanski način, može da se uklopi u bilo koji žanr muzike. Onda ja tu tako dodajem mom orkestru neke lepe note, neki dobar groove sa mehom i to bude zanimljivo sa tom bojom koja se zove polka tuning. Taj registar koji je kao iz one pesme Mađarica. Znaš, i onda to je ta neka boja koja može se uklopi u zabavnoj muzici, ali ne mnogo, ne treba da smetne kad krene distorzija, kad krene bubanj. Da, za Zdravko Čolić. Da. A кога хармониката стана твое се? Па хармоника... За 4 години ти, sad znamo Milana priča kako na 4 godine ste bili na gosti. Da, ja nisam znao šta je to, ali nisam teo bez toga da idem kući. Harmonika, vrlo brzo, posle nekih godinu dana, kada sam dobio tu neku prvu harmoniku, ja sam se to zaljubio i meni je to bila omiljena igračka. Ja sam volio da sviram, da uživam u tome i evo, ceo život je sa mnom i sve dugujem harmonici. Znaš, harmonici i mojim roditeljima koji su bili jako, da kažem, i uporni i vredni sa mnom, da bi sve to što su tada, jako su bila krizna vremena 90. godina,
To što su zaradili, oni su meni pomogli da kupim instrument, dali mi, platili časove. Ja sam poštovao tu njihovu muku i vežbo je radio i nekako se taj trud i rad isplatio vremenom pomalo. Ja sam to negdje i pročitao. Plata Pa čale, da, mamina, tatina plata i babina plata. I babina penzija. Babina plata, pola, išla za rat u robnoj kući Beograd za prvu harmoniku Weltmeister Kanto 4 Deluxe. Još je čuvam, naravno, nikada neće prodati moj prvi instrument. Da. I sad, сега se isplaća već. Jeste. Mnogo i ja sam srećen, iako poštujem to, iako poštujem svaku publiku, svakog čoveka, meni isto da li sviram u Madridu ili sviram u Kraljevu, ili sviram u Vrnjačkoj banji, ili sviram u Skoplju, ili meni su svi ljudi isti. Moj posao je da zabavljam ljude, da im bude lepo, da uživaju i da ih kako bih rekao, da im dajem jednu kvalitetnu muziku, da naprave razliku od svega toga šta sve ima da se sluša. I ja držim tu neku, da kažem, stub kvalitete i jednu premium pristupa muzici kakav treba da bude, kako su radili neki i naši i vaši radijski muzičari koji su postavljali tu lepu narodnu muziku. Mene mi je prosto nevjerojatno kako ti uživaš i kako si igraš sa harmonikom. Pa meni je lepo, ja sam srećan. Najlakši deo mog posla, Miško, je kad ja dođem da sviram. To je dar od Gospoda? Pa jeste, to je od ozgo, razumiješ, ja dođem da sviram i meni je lepo. Ti uživaš ovako, igraš. Ma meni svirka prođe ovako, ja to ne osjetim. Meni ljudi dođu, mene pitaju kao možemo da završimo svirku, kažem čekaj još malo. Znam. Zato što ja volim da sviram, meni je lepo i ja sam srećan kad sviram. Meni je to najlepši deo mog posla. Sve drugo, sastanci, ljudi, razgovori, putovanja, izdavačka kuća, ne znam ovo, ono. To je sve jako naporno, rad s ljudima, ali ja kad uzmem da sviram, kad je meni harmonika tu i kad su ljudi tu, onda je sve drugačije. Ja se ostavim telefon po strani, javim se mojoj supruzi da gdje sam, šta sam, kako. Ja se onda skoncentrišem na ljude, sviram, gledam kad koju pesmu da sviram, šta koji program, koji repertoar i trudim se da ih natera, da ih naučim da nas slušaju. I onda mi napravimo super zabavu, super žurku. Ti ideš među... Pa idemo, mi se damo ljudima maksimalno kao umetnici. Ne sad kao ja sad glumim nešto na bini tamo, ne znam šta. Nego mi stvarno damo od srca to što mi znamo da sviramo i kako znamo da sviramo, damo publici i to publika poštuje. Negdje u daljine pogled mi se gubi, nekog u daljini moje srce ljubi. Prolazi mi mladost i učešnje vreme, daleko si draga, daleko od mene. Nevjerojatno je kako i сега, to je ono, kako da kažem, čувство. Знаš, точно можеш да забележиш кога хармоникаш ти кокетира за да земе бакшиш, точно можеш да Pa nikad je да to ne radim. забележиш хармоникаш, kao što si ti, koji što jednostavno uživa, nego ni percepira onaj materijalni od To nije bitno uopšte. Veruj mi, Ti Miško. si prv koji ga kaže. Evo da ti kažem, zaista to svi moje kolege znaju. Znači, nama je primarno da ljudi uživaju. Neko nema da ti da novac, da te časti. Šta onda, nećeš da mu sviraš, ili ćeš da se manje smeješ, ili ćeš da mu sviraš kraće pesmu.
Няма, знаš kako u Skopje malo glupo je sad, Aco, dođi sad i da Pa nemaš. nema to veze. Ja jedno čekam da dođem, Bože, da li bit će i neka prilika da sviramo tamo. Sigurno. Radujem se možda nekad za par godina neki koncert da napravimo veliki tamo da sviramo vašoj publici koja mnogo dobro razume muziku i osjeća muziku. Znači ja mnogo pozdravljam sve vaše gledalce i volim Makedoniju, volim makedonske pesme, volim da ih sviram, volim da svira neka ora vaša i to je zaista najlepša narodna muzika. Stvarno, ko ti se sviđa? Koje makedonsko ti je najteško Pa, za sviranje? ima raznih teških. Mislim, Kočo Petrovski je toliko ostavio fantastičnih numera. Evo tu Milan Zavkov isto koji je, da kažem, bio njegov neki naslednik. Zaista Makedonija ima opasne harmonikaše koji sviraju opasno dobre instrumente, tako da svaka im čast. Ja pozdravljam sve moje kolege u Makedoniji. Nevjerojatno koliko si informiran i sa kakva ljubav govori za To su najveći majstori. To su najveći majstori, evo, mislim sad da ne imenujemo sve, ali su Makedonci zaista opasni muzičari i gde god tamo ode da sviraš postoji tako kako sam ja video, kultura sviranja te stare muzike lepe, kad uđeš u kafane vaše i tako dalje. Sad ima i kod vas modernih i muzičara i pristupa, klavijature, ne znam ovo ono, ali kad je akustična svirka, kad je ansambl postavljen kao neki narodni orkestar, to se opasno svira i to su zaista až daje. Ko je Aco Aleksandar Sofronijević? Roden vo Kraljevo? Ja sam iz Kraljeva. Pa ja sam, mislim, ako mene pitaš ko sam ja. Ja sam jedan čovjek koji prvo voli i poštuje ljude, poštuje muziku i ja sam tako vaspitan da volim ljude oko sebe. I da onda kroz sve to, kroz tu ljubav koju ja imam u sebi, da delim i onda kroz sam muziku naučio još više da delim tu ljubav i da jer nekako meni je ljubav muzika. I muzika mi je ljubav. I ja tako živim vrlo jednostavno i volim da se družim s ljudima, volim da se upoznam s ljudima, volim da upoznam ljude i da im sviram. I još ako neko zna da me sluša, meni je to nešto najlepše na svetu. Tako da ja sam jako srećan dokle sam stigao za svojih 41 godinu. Sve ono što sam maštao, a mnogo sam maštao, sve se to ostvarilo i sve što sam sebi rekao bit će to i to, sve se to desilo. Znači, ništa nije slučajno, jer ja sam to želeo, pa sam sebe projektovao u budućnost kako da stignem, dokle da stignem, kao što sam rekao kad sam bio 4. razred, ne znam, osnovne škole i nešto sam tamo pogrešio sam na nekoj probi u umjetničkom društvu sam svirao i nešto, ajde mali nauči više da sviraš, stalno pogrešim, koliko projeva nekih koreografija ide. Ja kažem, ne, vidjet ćete vi, ja ću dirati najbolji orkestar u Srbiji i pratit ću to do Sava centru. To je to bilo, bre čoveče, znaš ti kada je to bilo? I bude 2012. godina, 13. kada je bio Tozin koncert. I Sava centar, i mi se pratimo i osviraš 3 koncerta Tozvucu, razumeš? Znači, ko je to energija, poslata informacija negde u svemir da ja hoću to da radim i da ja stignem dotle. Znači, nije slučajno, zato mora da se poštuje taj posao, da poštuješ svaku publiku, svakog čovjeka, svakog gosta i da uvek daš sve od sebe. To je najmanje što mi muzičari možemo da uradimo, da damo sve od sebe našoj publici. Koga počnува настапот, се исклучуваш комплетно? Da, ostavim telefon po strani. Neki svoj film ili? Ostavim telefon po strani i budem maksimalno skoncentrisan na publiku. Posmatraš li prvo? Posmatram ljude, čitam Susana, gledam koja je publika, šta vole, šta ne vole, gledam da li postoji neki gost koji bi možda nešto drugačije reagovao. Sve gledaš to? Sve non stop pratim ljude. Zato što sam ja odgovoran za celu svoju ekipu, za svoje ljude, za taj događaj. Ja sam muzički urednik tog dana, šta treba da sviram, tako da vodim računa o svemu. Aha, i ti go praviš, repertoarat go praviš na lice mesto ili... Pa uglavnom je 90% se pravi na licu mesta. Postoje neke stvari koje su standardne, koje ljudi vole od nas da čuju i koje su u urnom bloku, da kažem, nekog našeg nastupa, ali ja volim da osjetim publiku, da se prilagodim publici, da dam nešto šta ta publika voli. Mislio sam da na svetu jedina si ti, verovao u sve laži što si lagala, a te srce i sad traži ženo prokleta. Šta da činim, gde da lutam, ne znam ni ja sam. Ženo prokleta, šta da činim, gde da lutam, ne znam ni ja sam. Da li je moguće
si drugog poljubila, da li je moguće da si nestala? Pustite me ove noći da se napijem, napravit ću neko čudo sve da razbijem. A mi srce nema mira otkad nema nje. Srušila je jedan život, odnela je sve. A mi srce nema mira otkad nema nje. Srušila je jedan život, odnela je sve. Da li je moguće da si me zaboravila? Da li je moguće da si drugog poljubila? Da li je moguće da si nestala? Da li je moguće da si me zaboravila? Da li je moguće da si drugog poljubila? И сега, јас се сеќавам, читајќи и подготвувајќи се за интервјуто, доаѓа татко му на Ацо и вели, реши се, сакаш хармоника или сакаш голман да видиш? Jeste. Bilo tako. Ти играше фудбал? Bio sam fudbaler i branio sam, bio sam baš dobar golman i bilo taj trenutak gdje ću da idem, ne znam, da se bavim sportom ili da sviram. I ja sam izabrao harmoniku, znam da nisam pogrešio i srećan sam zbog te odluke. Ali znam opet da sam i ostao u sportu da bi bio uporan i da bi to isterao nešto svoje sigurno. Zvezda ili Partizan? Nisam uopšte određen, da ti kažem iskreno. Gledam i Partizanove utakmice, gledam i Zvezde utakmice, odem na basket, odem na fudbal. Gledam kad se skupi ekipa za to, stvarno pratim. Nisam određen zato što, ti kažem iskreno, ja ne volim te neke podele, znaš. Te su, jedni su ovaki, drugi su ovaki. Ne, svi smo mi isti, navijamo, gledamo dobar meč. I ja navijam i za Zvezdu i za Partizan, evo odmah da vam kažem. I za jedne i za druge. А бевте мирно дете? Имате и сестра, ако не се лажам. Da, sestra moja Aleksandra. Она е помала или? Ona je 7 godina mlađa od mene. Mlađa. Tako je, ona je u Kraljevu ostala, ona se udala, ima 2 sina i ćerku Veru. Neko свири од унуци или? Ne. Не? Niko u porodici nikad ništa nije. Otac od mog oca, deda Slavujko, je bio harmonikaš pomalo. Tamo je ген, практично. Pa možda odatle i baba Vere, mamina majka opet dobro pevala, tako da možda se sve to pomalo nešto složilo i eto ja se rodio. Зашто хармоника? Pa to se slučajno namestilo, moram da ti kažem. Znači ja sam bio mali tamo kod maminih u selu, dakle ona se rodila i nisam ni znao šta je to. To je neka kutija koja je poetistična što proizvodi zvuk, razumeš? I meni je to bilo zanimljivo. Ja sam plako, vrištao, nisam teo bez toga da idem kući, tako su mi pričali mama i tata. Ja sam to poneo, igrao se s time, lomio, bacao, otvorio sve unutra, izvadio sam sve dugmiće i onda sam posle vidio mama i tata stalno gledaju da je neki prvi program što je bio RTS-a, Branimir Đokić i Ljubiša Pavković. Oni stalno su na njihovim harmonikama, ja povežem, čak imam i ja to isto. Oni puste neku muziku i ja izletim iz sobe sa harmonikama i kao sviram. Ja, što njima bilo smešno, znaš, zanimljivo. Pitali me, ću ti da sviram da sviraš? Pa ja kao, hoću. Nisam ni znao, verovatno, šta zna dete. Ali posle to ušlo u krvi i eto me tu sam 10 danas. Која е песна која е ушло у крви? Ацо Софрониевич. Pa prva pesma koju sam, znači imam snimak na audio kaseti, tata me snima, pevao sam pesmu od Ace Ilića, Ne desi generaciju. Moram da nađem to, da to digitalizujem, to prebacim, to je mnogo smešno. Sad kad čujem sebe kako ja pevam Ne desi generaciju, to je... A isvirao si ju isto? Nisam, ja sam bio mali. Sad sam znao možda da pričam, 3-4 godine sam imao i ja sam pevao pesmu Ne desi generaciju. To je tad bila hit pesma, što si vino, što si žene, tako rano odbacio. Da. A koja je prva pesma na harmonika? A prva pesma koju sam učio, Ajde Kato, ajde zlato. Ajde Kato, ajde zlato. Ta дека е најлесна или дека би се... To je neka baš najjednostavnija, to je ono prvo učenje harmonike koje mi je moj učitelj prvi Aca Petrović stavio ruku na harmoniku i kad sam učio malo note, malo to kako da lestvice, te neki postupak učenja, prva pesma je bila Ajde Kato, ajde zlato. Кога почнува Софро
сериозно да ја изучува армониката, да влегува во секоја Pa ja sam, пора. ja sam slušao sve harmonikaše, moram da kažem. Nekako sam najbliži bio stilu Ljubiše Pavkovića. Učio sam i kod njega neke 2 godine, kako smo mogli tada da platimo te časove. To je isto bilo jako skupo tada. Ali sam posle otkrio i mnoge druge. Znači, što bi ja sad isto rekao svim mojim mlađim kolegama, morate da slušate sve stilove i sve ljude koji dobro sviraju. Znači, ono što se tebi sviđa, moraš sve to od toga pomalo da prođeš. I Tomica Milić, i Radojka Živković, i Krnjevac, i Pavković, i Božinović za vašku muziku, i Kočo Petrovski za makedonsku muziku, i ne znam, od tih starih Ibro Lolov za bugarsku muziku, Marcela Zola za francusku muziku. Znači, mora od svega pomalo da se dodirne, da bi ti nekako na neki način izgradio sebe i svoj način kako želiš da zvučiš. Софро, и кога се разговара за тебе, просто е... Знаеш, очекуваме, го гледаш Софро и очекуваш армоника. Некако се навикнавме на тоа. Колку време е потребно, јас говорам по-полека македонски, за да изградиш еден имидж, еден бренд. Денес кога ќе кажеш Софро, сите знаат кој е Софро. Hvala Bogu. Ja se hvala ti Bože. Pa znaš da treba mnogo vremena i mnogo truda. Виртуозна армоника. Човек кој што свира буквално со се она што е... Pa svirao sam sa svima, zaista, da. Од Тозовац до, дури мислам дека и Тозовац на последното испраќање му Mnogo свири. sam toga prošao. Znaš šta, potrebno je mnogo vremena i mnogo truda. Ali ono što je mnogo bitno za takvu neku priču je da budeš na pravom mestu u pravo vreme. Да. Razumeš? Znači to je, ja sam imao tu sreću da nekim nevjerojatnim spletom okolnosti dođem do Saše Popovića. Da stanem iza njega, da oni čuju moj orkestar, da im daju priliku da snimam za Grand tada. Da snimam stare hitove narodne muzike, ono što ja znam i što ja volim i što osjećam. Znači radio sam ono što baš što volim. Kad smo se mi pojavili u toj prvoj emisiji Narod pita, iza Saše Popovića, kao neki mladi momci tada na Pinku koji dašno puštaju neku modernu muziku, ali mi sviramo lepe narodnjake. To je bilo otkrivenje, oduševljenje publike i jedan lep, prijetan zvuk akustičnih živih instrumenta. I odatle je krenula priča. Šta god oni nam daju, uradimo, mi uradimo bolje nego što je potrebno. U tu emisiju su Narod pita dolazili svi živi. Znači i Šaban, i Tozovac, znači i Oliver Mandić, ma nema ko nije bio. Svi su nas čuli, primetili su to neki novi mladi muzičari i suština svega toga je bilo da kakav god mi posao daju, da li to je bio koncert Ane Bekuti ili Šabana Šaulića ili ne znam, nastup sa nevjerovatnom zvezdom Olivera Mandićem, ja sam to sproveo da bude vrhunski. Kao producent, da sam uklapao ljude, pravio aranžmane, dogovarao se kako to da zvuči, kako da se svira. Znači od narodno do zabavno. Sve. To je nevjerovatno. Zato što ja volim muziku, ali suština kako se gradi imidž i brand, znači da stalno budeš uvek kvalitetan, da ne pitaš koliko ćeš zaraditi, da će doći, kad će doći, šta je, koliko je, do kad je, nego da daješ uvek sve od sebe i onda tu negde napraviš svoje neko mesto tim svojim kvalitetom. I ja sam tako to radio, jednostavno. Možda je bilo nekih harmonikaša koji su svirali brže od mene. Svirali možda više pesama, više kola, više ne znam čega. Što je brže? Pa brže, virtuoznije, znaš. A ja sam svirao uvek lepo, da čoveku prije uhu. Tako sam im pobedio u Soko Banji na takmičenju za prvu harmoniku Jugoslavije. Bilo je koji su svirali, da kažem, tehnički savršenije. Više vežbali, imali tu neku, da kažem, brzinu, a ja sam svirao najlepše. Zato sam pobedio. Zato i dan danas sa svojim orkestrom pobeđujem zato što sviramo lepo, ne smetamo pevačima, ne idemo preko pevača, poštuje se pevač koji zna da peva i sviraš na jedan koncertni način sve vreme. Nema da je to zabava, da je to 5 ujutru ili 3 popodne ili sviramo doručak. Uvijek sviraš kao da je koncert i kao da se snima. Nema otprilike sviranja, nema tezgaranja, nema zezanja, nema presviravanja. Tako da ja sam napravio jednu disciplinu i disciplina je ključ za, da kažem, uspeh i za pravljenje nekog imidža, ali to mora vreme da prođe. Koliko dugo ja sam tu? Ja sam u Grandu, znači od 2010. godine do 2022. Znači 12 godina sam ja gazio tamo najveće premium emisije. To je ogromne te rejtinge smo imali, gledali, zato što je to bila vrhunska kvalitetna muzika na da kažem, nekoj privatnoj televiziji. Jer u Srbiji najkvalitetniji uvijek bio veliki narodni orkestar RTS Ljubiše Pavkovića, a ja sam sve to što oni znaju i imaju napravio za Grand. Ja vam sad napravio ovdje u okviru A Studio Tona da mogu da snimam takvu muziku, da mogu da izdajem takvu muziku, ali da izdajemo i druge sadržaje, i modernu muziku, i pop muziku, i rock muziku, i sve. Znači ja sam muzičar koji poštuje sve žanrove i tako se napravio tu izdavačku kuću A Studio Ton, da svi mogu da dođu kod nas i da izdaju, da budu na našim kanalima Aston Records,
gde je narodna muzika, jasno music, gde je popularna muzika i neki drugi muzički žanrovi. Tako da, jako sam to ozbiljno shvatio i ja sam naučio mnogo u Grandu. Od Žike Jakšića, od Saše Popovića, to su vrhunski profesionalci koji su oblikovali dosta estradu, moram da kažem, zadnjih 15 godina i više, 20 i nešto 30 godina koliko to sve postoji. Tako da ja sam samo od njih izvukao ono najbolje što je meni trebalo za moj zanat. Ja sam jako zahvalan što sam imao uopšte priliku da sarađujem s njima, da radim, da se družim, da insiram na njihovim najbitnijim svečanostima. Tako da to nikad neću zaboraviti i jako poštujem sve to što su oni radili za mene. Si istekao pre roka, moj knjizi utisaka, ti si slava trojka. Ajde, zaboravi na to, ne treba mi ljubav, meni trebalo praštaj. Lutko sada sve, ja reći ću ti koliko pijem. Изключително професионално и профи, просто неверојатно е колку се исплаќа да видиш до таа мера перфекционист во вакви времења кои што се знаете, видите се околу нас што се случува и се прашуваш ли некогаш па добро дали сме ние, дали во нас е проблемот или во другите. Некој продава не знам шунт, знаеш, можеш да слушне. Pa svako ima pravo. Znaš, nekada nisi imao, bile su neke zakonske regulative da ti nisi mogao da snimaš ako tamo neko ne odobri da je to dobro. A danas je takva sloboda da možeš svako da snima i da svako radi šta misli da je njemu lepo i da okači na svoj YouTube, da izdaje ovako i onako. Tako da, ali ja sam s ove druge strane neko ko insistira na kvalitetu i ko ne zna drugačije da živi. Razumeš? Znači ja volim da to sve bude kako treba, da se svira kako treba, da se peva kako treba i to je jedini način da uvek budeš dosledan sebi i muzici, da daš uvek sve od sebe najbolje što možeš. A publika je ta koja će da proceni. Znaš, vreme se uvek okreće, menja. Čak ja sam čitao neke novinske članke u vreme čuvenog Carevca. I tada je bilo šunt muzike i ovoga i onoga. I tada je neko bilo vreme gde uvek je to bilo svako ima neku svoju publiku i gradi oko sebe. I to je to. Sad ovi se što su tamo kukaju za ovo, mi što smo ovamo kukamo što nemamo više mjesta, to nas su ljudi ne puštaju urednici, recimo narodnu muziku na televiziji, ali vreme se menja, okreće se. Jednostavno nekako je muzika u zadnje vreme postala teško konzumna jer ima mnogo nekog raznog sadržaja i zatrpano. I ti sad kvalitetna pesma ne može da dođe do čoveka. Evo pesma Sveti Dugaj Maco Pejević, kad je snimljena? 2014.
kad je postala hit 2018. 19. Da, to. Razumeš? To Ja se sam je dešava, svirao. da. Znači, vidiš koliko je trebalo vremena da se otkrije pesma. Evo sad recimo, konkretno kod nas u izdavačkoj kući Ja Studio Ton, Rada Sarić, moja kuma, otpevala pesmu Svetlo, koja se nama odmah dopala i super je, odmah smo uradili aranžman, jako dobar, kvalitetna je. Pesma se nalazi na Aston Records YouTube kanalu, možete da preslušate. Evo, prošlo je možda 7-8 meseci i desio se neki događaj i onda je krenula da raste, da ljudi gledaju. Znači, treba, a to je jako kvalitetna pesma, kvalitetan tekst, ona odlično otpeva. Znači, treba vreme da dobar sadržaj dođe. A znaš koliko takvih pesama nisu prošle, nisu urađene? Mnogo. Zato što mnogo je zatrpano, ne može da stigne do publike. Jer su svi vidjeli, muzika, ajmo, laka zarada, ajmo svi da pevamo, ajmo svi da sviramo i dođemo dotle šta? Da prave pesme ne mogu da prođu od tog koliko je zatrpan etar. A onda se vreme na neki način promenilo, da više nemaš na te televizijske emisije da možeš da promovišeš neke nove pesme. Urednici na radio stanicama puštaju ili ne puštaju, ili ih ne zanima, ili puštaju ono što imaju. Tako da jako je teško, ja te pričam sa strane izdavača, da sadržaj koji praviš da dođe do publike. Jako teško. Сега, ти и јас и ти сме генерација. Ние растевме во време кога на млади генерации некако им беше срам за фолк музика. Сега некако како да се менуваат времењата. Менја се, види, то иде. Кога слушаш фолк музика, остави може малку селјак, тој дај пушти нешто. Vidi, to bude u nekim godinama, tako sigurno ima i toga, ali evo ja ti sad kažem iz moje prakse kao muzičara, ja odem da sviram 18. rođendane. 18. rođendan. Evo, skoro sam imao jedan prelepi 18. rođendan, gde je ta devojka koja je slavila 18. rođendan, njen dečko je teo da je otpeva pesmu. Ja rekao, šta će sad ovaj mali da peva, razumeš? Šta on može da peva? Kaže, Oči jedne žene od Tozovca. Ja ga gledam, odakle ti znaš tu pesmu, da imaš 18 godina? Ne, mi to volimo, razumeš? Znači, ima nade, dođe, znaš, dođe, negdje se to čuje, prepozna se. To je malo i do vaspitanja, i do kuće, do roditelja, da deci puštaju kvalitetnu muziku, a ne neke, da kažem, ja poštujem i moje kolege koji prave modern sadržaj i izdaju takvu vrstu muzike. To je sve novo vreme, new age muzika koja je popularno legitimna. Ali ne treba da zaboravimo ono što je, recimo, naše, što su naši umjetnici pravili, što su kvalitetni tekstovi, muzika. Znaš, to je ipak nešto što treba da ostane na generacijama. Koliko bude moglo. Jer vreme se menja. Za 50 godina, za 80 godina neće biti ni tebe ni mene pitanja šta će se slušati, šta će biti, razumiješ? Да, али, знаеш, на крај на денот, сите кои ќе завршат во кафеана или на сплав, Точно. сите одедностануваат, слушаат Jeste. народњаци. Ali prava muzika će uvijek dostane. Evo da ćemo doći Aleksandra Prijović i snimi, baš je ovdje na ovom mjestu snimila pesmu Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Ovde? Ovdje, baš ovdje. To je jedan od prvih pevača koji snimaju u našem studiju. Pa može i mene ќе ме фати стрга. Može, evo tu mikrofon sve spremno, samo leka ne, da pusti pijam, tamo ja snimanje. Ne. Moći, Raul, mi ti nacrtamo sve tonove, ti ne treba li da znaš. Da? Sve ti mi napravimo da ti budeš dobar, ne brineš. Има да буде. To je tajna show biznisa. Pesmu koju malo ko znao. Otpeva tako jedan modern, vrhunski komercijalni pevač, vrhunskog kvaliteta Aleksandra Prijović. Peva pesmu Se vrati, svi znaju pesmu. To se nije sviralo uopšte, sviram svaki dan negde. Niko bi to nije tražio. A sad odemo, sviramo. Skoro smo imali 2 fenomenalna koncerta u Zagrebu, kao druženje sa mojim orkestrom koje je trajalo malo više nego koncert, 5-6 sati. I pitaju kao može sačuvaj tajnu ljubavi moja. Mlade generacije, 18, 19, 20 godina. To je dobro. Znači oni osete tu emociju. Znači samo treba da im se to da kao prilika da čuju. Sofro, aj ti. Kako da ne mislim na tebe, tu si u srcu, al nema te. Na svakom licu, ko da vidim oči tvoje, i ljubav traži dvoje. Još uvek sve si moje, odludila, to ludila, samo za tebe živim, to me ubija. A još si tu kad oči zatvorim, da mi je da te više ne
neće da te prevolim. Ne mogu pobeći od sebe i tvoje ništa mi znači sve. I sneg pocrni kad tišina nađe boje i tuga traži svoje. Još uvek sve si moje odlutila, doludila, samo za tebe živim, to me ubija. A još i tu kad oči zatvorim, da mi je da te više ne volim, al nisam ja te sreće da te prebolim. A još i tu kad oči zatvorim, da mi je da te više ne volim, al nisam ja te sreće da te У Македонија исто има неки такав тренд, али некои ги унаказуваат песните. Има плејада на стари народни песни. Ние споменавме и Сарјевски, и Нина Спирова, и Ma ime kako hoćeš. колку сакаш. Меѓутоа, сега кога земат да ги прават со други аранжмани, честно исклучици, ова се другото е практично унаказување на песната. И неверојатно е како си дозволува да... Pa i meni je to žao što je tako. Mislim, ja razumijem da može aranžman da se promeni, znaš. Dođe sad, ali pevanje može, naravno, za sve naše drage Makedonci.